باندورا روشا آبوری لسر جیانا ولاتیان با آوایکی خراب زیده تر دبه. باریوان گرانتر کریه و نما هر کس دکاره پیدویان روژانه به دست بخه. نمازه گو پشتی سالا ده 2011 جی 5 تا 7 جسدی جنرخی پیدویان زیده بویه. پرانیا مالباتان بتنی فرمانبرکی وان هیا و بموچه ماهانه مالبات نکارن خودی بکن. گو ماهانه پیوستیا هر مالباته که بده $100 امریکی هیا. لی موچه هری بلندی فرمانبری ریوبریا خسر $100. 80% إجمالا موظف لنين أيدي عاملنا روك شغل هيا روك شغل نينا وخاصة في تجار وشركات خاص وأف معاملة خاص وأف دكان خاص حتى علامة الشغل إزلالا علامتكن برنجي خورتا شكلك إزلالتكن وبرنجي كشكا برنجي إزلالتكن وتاريا كشامة يعني إيرهم تشخاصي بشغل نجي فرقا معيشة مترناخ والله مدارة دكن ما متشاوب كن رحيم ما متشاوب كنا مجبور فيها ما إدارة دكن دبارة خودك زحمتي درباسن بس متشاوب نخاني نيمي خانية خلكي كري با آواکرنا ریوبریا خسر لروجاوای کردستانی ده سال 2014 ده درفتین کار زیده تربون لی هینجی ریجه بیکاریه دناف جوانان ده بلنده. جیگرا دسته کاروباری جواکی ده دزانین گوش سال 2014 و تا روژا ایرو 14,000 کس دریا وان ره بونه فرمانبر دسازی و دزگهین ریوبریه ده. يعني هجمارة طلبات ايه توظيف طلبات ايه تسجيل دفي ما هي ايه تالي ده برهاتن تسجيل كرن او جي بسبب انه زيدبونا فون زيدبونا انه فرص كار بيتر دفر ده هات تفعيل كرن اختصاصات بيتر هات خستن جمام شهادات يعني سر آستا کانتونا قام شلو 1005 دماها شو دهات طلب تسجيل شخارج بتوظيفه كرن سر مستوى کانتونا حسك 1065 طلب توظيفه هات كرن پشتی 10 سالان ji krîza Sûriyê nirxêlêreya Sûrî beramberî dolarê Amerîkî bilindtirîn as tomar kir. Got îro $1 nêzî 10,208 lêre tomar dike. Daketina buhaya lêreyê got 98% ji buhaya wê kêm bûye bandoreke mezin li nirxê hemû pêdivî û kelûpelên got bi dolarê Amerîkî derbasî Rojavayê Kurdistanê dikin kiriye. û pêre rêjeya hijariyê bilindtir bûye. Golîgorî pîvanên navdewletî 86% ji xelkên Rojava hejarin. Lava Esad, Kurdistan 24 Qamişlo.